Hadin balapin sangi no ek jing lakai semi-final ke Beningkong jang ke Lympung Kynjatbol ya ke balatip kerteng kum ka 3 days knockout football tournament na ka daw ke jing jur jong slap akini kindiat sngi baladap na ka liang ke Kynshi Bangla Social and Cultural Sports Club ke lapin penapat ba abyang bai kini ke jing lakai semi-final ke Beningkong ya ke balapin sangi en penlong no ka shpau Tarik Naitung arjar arpulai ha ke ba ke jing ya kun kan long ha pedeng ke Nyo Vasa FC persya ek MLP FC ha ke por arbaje no phai sngi hamadan nilai ka jong ka Shillong Kynshi Bangla East and West Khasi Hills District bat ika jing kun semi final ka baar lapin kan ria no ha ka khat pra Tarik Naitung arjar arpulai ha ka ba ka jing kun kan long ha pedeng ka Seven Brothers FC persya eka kli mauli FC Kuman chipin kan mau bayi kini ke Lympung Kynjatbol ke belai sngi la pelong kum shibenta ban penmi pisa bat ban kenir kilat jingerap na kebenta ke skul Kynshi Bangla LP School ha ka babaro shikata kani ke skul kam shim layo kanu kalat jingerap Saya still part na kaliang jong ka Kynshi Bangla Social and Cultural Sports Club kumbangi lapit sange ya ka jingil akai semi final hakini kita yo ki bladap no mentapat na kaliang jong ni penbana ba ya ka jingil akai first semi final kabani kong kanlong ha kasini kong kata kadi shpul Tarik jong mentau bunai kabade ru ka sniyo kecil ke kajingil akai hakani kesngi ke shpul Tarik kan long apedeng ka Nyawasa Football Club persya ya ka MLP Football Club ba kapor kan long hakapor arbaji no phai sngi ti kabai tiket marway kan long sanpo tika ti kumta ni kapat ikipat ba kiri it football ba pinsko baha banwan bersaki ladi kini kajingil akai jong kini ki tim ki barat ba jong ka rikasi ya ka ba i ke jong but ka semi final ka arpa kan long ha ka khat pra Tarik jong mentahi bunat but ka jing le ka kan long ha pedeng ka Seven Brothers Football Club persya ya ka Kli Modi Football Club ha ka por arbaji no phasi but baru South League team ki ban yakun hagas Tarik but khat pra Tarik kat ki bajok nang ni kinrum sa final but ya ka jingil kai final ngin sapen bena hakaba lesi da kumno ngin sapen long mentahi punai hakabakut jong di punai te kublish boni pik pat ba ngin se kendu hakini di jingil kai semi final ka first semi final kalong shpul Tarik ba second semi final kalong